construction thei rami theimani jasha thine samsung এবং DDADC Sir, tini tamani bagai ora holong thai kajang mani kalai sir. Pulau Hambai ini Chongboro subjonal office ta creation kemo 2023 inci no chong notified kya all Khedasara এবং Anandabazar north district o north zone under o boro duita subjonal creation kemo chong onek din ha office chini temporary office setup khane boy chesta kya arpo office setup khan ma chong sujuk khelama yamun karono tau chong tababio construction khanman bakau cinta khelaye jaga nailaye no bo jaga ri ha bo jaga bagar hano puila hambai chini radon jaga bagra chini radon joi bungno bareke hambai jano mami ke bung binim kha ka hambai kiye bung bo bini jaga no ya fe rimon boye ke borono chong subjonal office biskang construction nai subjonal office creation ma kemo karon ke bose tini damsara ni andaro bo subjon plywood kaw ke damsara subjon andaro plywood ke taw to bc chong creation khanman boye chong already chini edisini taraf theke o chong bc ko creation kemo to new settlement ro je chini bru settlement boro bangma chini resettlement center pha tinta jaga mo boye chongbrano kono village council chongbai baha sujog mai nei boye additional taraf theke chong already borono notified theye chong creation ke paha are info until and unless state government ni concern sarawo finally panchayat ni je rule tomode brano abro block o ni outaro brano khoseng yangke abo subida brang mai yawmayo abon boye chong bar state government hiyo appeal keu je request keu abo state government fa abono accept keling to abo ke chini village creation jeta kemo newly village creation total ADCO ke 123 notes new village creation ma skamo je tumo ke 587 village council chini in whole ADC area to aboni plus 123 new creation chong kemo to aboni msio jambai Khedasara tawo chong soita village council no toye keha subjon nai abo already by market kepe mase officially chinthio record to abo new creation lasiye ya abo new creation jotokon accept yak songale brang mane government ni rule brang central ebong state ni je scheme tomo central scheme tini niti aidin photo trefe finance 16 finance commission photo bangma pdf fan abdi maro brown tio yamuyo abon baye tawo chong fulfill long yako are for in future chong asa ko abo fulfill hasike jamo soita village council to no bo subjon na ambe tini chong bono opening kema ha boro actually chini opening khenma to 23rd February Maharashtra program to Maharashtra immigration khenma ko are for bini apo busy schedule mon baye chong ar ko khurmaya te tinio no chong bo program no chong success ke ha Maharashtra ni absent opono chong bini nirdesh bai bini order bai no chong bono opening kheri ha asa keo bo elaka biskamo bo bisoro kahamunai je kuno scheme je kuno development scheme government ni jeta phaimo abo sujug roni ro jaga to ni pran maine abon bai no sob sobi waiso je chini jeta government ni source government ni jeta je kuno implementation khane ke office now abo office jaga tongke chong roni je kuno commercial ma development ni bisoyo ba territory ni bisoyo chong ro sob kisu kam kemayo jaga tongye abo sujug public no jaga tina ri ma abo na aini next mo abo dio no tinyo chin Maharashtra aini request bakhe bo accept keno edisyo po chong grant keno notify kiye chong creation करना है हमें इलाव खपचाओ चीन महाराष्ट्र में तो बड़ी किए जो तो बे इलाका तो नहीं पानी काबू में बनो डिस्काउंट चों जो तो नीले सामुं टाउन के डिस्काउंट के चों सामुं का हम नहीं आके जननांग जो तो पाल रिनिंग के चों एग्लोबे चों के चों नाम के सामुं टाउन में नहीं हम भाई हम जो तो ना रिक्वेस्ट इन काबू में बनो भाई चों पाला के टांगलाइना आंसर नहीं आइडियोलॉजी नो तो ये महाराष्ट्र में तो चों डिस्काउंट पत्र चीन के डिमांड तो मरो
aborno fulfill kelanin bayi, jokono kaboyi, ain koporono bayi.